Hari tu telco ada buat maintenance, internet semua down, CCTV tak function, barang IoT pun tak jalan. Memang pening sangat kepala dibuatnya lah. Hai dan Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak cerita mengenai satu barang yang saya rasa memang sangat penting lah kalau kita dah ada kebun yang pintar macam saya punya ni kan. Korang pernah tak terfikir kalau kebun dah pintar, siraman pakai wifi, baja pakai wifi, pam air pakai wifi, IoT sensor semua pakai wifi, semua benda lah pakai wifi dekat dalam kebun ni kan. Tapi apa jadi kalau tiba-tiba telco buat maintenance ke, blackout ke, tiba-tiba line tak ada lah senang cerita kan. Saya sebenarnya pernah kena benda ni sekali dan saya rasa saya terus risau lah. Sebab semua CCTV dan semua barang IoT saya semua offline. Dekat dalam app semua tulis offline lah. Nasib baik pada ketika tu saya berdekatan lah. Jadi saya boleh datang dan betulkan lah. Kalau saya outstation saya tak tahu macam mana lah. So saya apa lagi? Cepat-cepat saya cari load balancing router. Ataupun ada orang panggil multi-one router lah. So function dia macam mana? Kebiasaannya satu router hanya boleh terima satu ISP sajalah atau satu internet provider saja. Contoh macam router yang ni kan, dia hanya boleh terima satu provider saja. Jadi multi-one router ni dia boleh terima lebih daripada satu ISP. Ada dua, ada tiga macam tu lah. Dan ISP tu tak kisahlah daripada telco 4G ke, daripada Starlink ke, daripada Unify Fiber ke, tak kisahlah. Janji ISP tu dia berlainan. Macam kes saya ni, saya tak pakai Starlink. Saya tak ada fiber pula dekat tengah-tengah hutan ni, tak ada fiber. Jadi saya hanya ada satu option iaitu pakai dua telco berbeza lah. Kalau first saya pakai daripada One SOS Celcom, satu lagi saya kena pakai daripada Maxis lah. So bila ada dua modem ni, saya masukkan dalam multi-one router lah. Katakanlah salah satu modem saya ni problem atau telco buat maintenance kan, saya still ada modem kedua yang lain provider lah. Jadi internet saya dekat kebun ni punya reliability dia agak terjamin lah. Tapi saya cari lagi satu feature dalam router ni iaitu load balancing feature. Dan saya tengok router daripada RII ni, RII RG-EG105G ni memang memenuhi kehendak saya. Dia ada dua one input dan ada juga load balancing feature lah. Dan dia ada PoE juga. Jadi router daripada RII ni memang dah ngam untuk kegunaan saya lah. Dan sebenarnya saya dah pasang pun. Cuba bagi makan sikit saya punya setup networking kebun ni kan. Boleh lah kan, lawa lah juga. Janji function, bak kata orang kekemasan nombor 10 lah. Satu benda yang saya suka pasal router daripada RII ni, dia ada one balancing. Dekat kebun saya ni memang dapat line 4G, CP-CP macam tu lah. Kadang boleh dapat 12 Mbps, kadang dapat 20 Mbps. Tapi kalau pakai dua modem ni, satu Maxis dan satu lagi Celcom kan, katakan satu SIM boleh bagi 12 Mbps. Jadi kalau dua kita boleh totalkan jadi 24 Mbps lah. Dah boleh layan Netflix 4K, Dolby Atmos lagi lah. Kira okey lah kan sebenarnya. Tapi niat asal saya sebenarnya untuk pastikan kalau modem satu problem, modem dua boleh backup dan berfungsi untuk menggantikan modem pertama lah. Jadi barang-barang IoT saya sentiasa boleh bekerja dengan baik lah. Satu lagi benda yang saya suka pasal RII ni, saya pernah cakap dalam video saya yang lepas, barang RII ni memang sesuai untuk beginner lah. Tuan puan hanya perlu sambung wire dia saja. Lepas tu scan barcode dia pakai apps dia tu kan. Terus dia connectkan dan setting pun automatic saja dalam apps tu. Tuan puan tak perlu dah nak usik tekan apa-apa kan. Memang senang lah guna apps dia. Dan satu benda yang buat saya terkejut masa pasang barang RII ni kan. Saya pasang AP Shilling yang ni. Yang ni adalah RII RAP62 kalau tak silap saya lah. Saya cucuk pakai wire Cat6 biasa tu. Lepas tu saya fikir nak kena set up dulu macam sebelum ni kan. Dan saya saja-sajalah scan barcode dia tu kan. Saya scan je. Terus dia dah set up semua, dah tak perlu nak set up apa-apa. Dia cuma minta tukar nama Wi-Fi dan Wi-Fi password saja. Yang lain semua dia buat sendiri secara automatik lah. Memang terkejut juga, sangat-sangat mudah. Dan bila cek tak ada pun IP konflik ke apa ke, tak sampai 1 minit, semua siap. Tak macam yang brand-brand lain sebelum ni saya guna yang perlu setting panjang-panjang lah. Dan bagusnya router ni dah ada flow control feature. Maksudnya dia boleh agihkan speed sama rata dekat semua device lah. Katakanlah ada orang tengok Netflix dekat projektor bawah rumah kebun ni kan. Ada orang tengok Netflix ke, ada orang tengok YouTube ke, tiba-tiba ada orang pergi download movie yang besar-besar tu kan. Kita boleh on flow control ni supaya semua user akan dapat speed yang sama lah. Bila semua user dapat speed yang sama, saya punya CCTV semua akan berfungsi dengan baik. Tak adalah tak cukup internet ke apalah. Dan benda ni sangat function kalau kita pasang dekat office sebenarnya. Ataupun dewan kahwin ke, dewan orang ramai kan. Sebab supaya semua user yang connect dekat internet tu boleh dapat speed yang sama rata dan adil. Alang-alang dah cakap pasal dewan kahwin ni punya setup wifi kan. Router ni siap dah datang dengan captive portal lah. Maksudnya kalau orang luar nak access wifi, kita tak perlu bagi dia password wifi kita. Kita suruh dia login pakai access code. Dan access code tu dia ada limit masa kita boleh setting lah. Alah, macam dekat hotel tu yang kita masuk website tu kena masuk nombor bilik kan baru dapat akses internet.
So saya standby awal lah. Kot-kot nanti kita ada buat kelas ke dekat sini kan, tuan-puan boleh join lah kalau ada kelas. Bolehlah tuan-puan connect internet menggunakan Captive Portal ni saja, tak perlu saya bagi password untuk wifi lah. Feature ni sangat-sangat bagus kalau kita gunakan dekat office dan dewan besar ke dewan orang kahwin lah. Dan last sekali yang saya suka pasal router ni, dia punya LAN port ni semua adalah PoE. Maksud port PoE ni dia boleh output data dan power 48 volt jugalah. Jadi senang saya nak pasang bridge daripada RI ke apa benda kan. Saya tak perlu buat wiring asing guna PoE injector dah. Saya boleh terus guna router RI ni sebab dia dah siap dengan PoE out. Ada banyak lagi benda yang saya suka pasal router RI ni. Walaupun saya dulu grad chemical engineering, tapi saya memang suka network engineering lah. Sebab saya memang dari dulu lagi buat sistem networking lah, termasuk CCTV, internet ni semua. Tapi saya boleh jamin dekat tuan-puan lah, dulu punya networking nak set up memang susah sangat. Perlukan komputer, perlukan laptop, perlukan macam-macam device lah. Lepas tu nak kena ping setiap IP, lepas tu IP konflik lah, pening kepala. Memang sangat renyah. Tapi zaman sekarang punya canggih kan. Tuan-puan hanya perlu scan QR saja, dia akan terus auto setup. Tak perlu dah nak usik benda-benda lain. Tak perlu nak keluarkan laptop langsung. Memang sangat-sangat mudah pakai RI ni lah. Sangat berbeza dengan dulu-dulu punya model lah. Itu saja beberapa benda yang best tentang router saya ni lah. Jadi lepas ni saya tak perlu risau lagi kalau internet saya down sebab saya ada backup internet lah. So kalau saya balik kampung ke, dah tak perlu risau lagi. Okay? Itu saja untuk video kali ni. Kalau rasa video kali ni banyak manfaat, boleh tekan butang like, butang share dan butang subscribe. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.